pen monit apran ken ingto nang jipusi hamphang asong kehang B.Ed College ahem kikim ponjaphan rong karbi chengburup aklamalongsi kilang pathir pontanglo Pinipen umlapher ahawararatnum mission lang ejoy junlongpo Kardom piniprantam bertalong penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha Karlitang binaterang pi apran kedam nang jopathak Assam Sarkar lapen Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Anparta Medical EM Khonsing Rong piadum Karbenglong Ararapan Lamklar Pinangji Pusi Kehang Kapasupon Kedam tang pai ni phai krenar kebarni Dipu arong sopi phonglang sosor binaterang piaphan corona ke so koipen apran kedam nang jopathak ahema soratum lapen hamphang asong tum ningkang samse chopaklangsi pini Dipu arong sopi Samsung sing intimir abarialong kachesong padupon Karlitang binaterang pi ahema soratum lapen KSA AASU Karbenglong arotum chirap chitodon si kachesong asai kedeng hot binaterang pi apran kedam nang jopathak sarkar mati Karbenglong Autonomous Council ke charatum lamklar hibek nang chi lapen corona menten monit apran karmuda sai langno ingto nang chipusi angri angdon pen kehang angtang pasopon Lapusona porhut AASU Karbenglong aro kongchunbang Sarjon Hanse Kaningja tengke ajat akesole langnoy non ke corona ke sosi koilok titilo lapen Ladakh Dipu Medical College dovoi phit sitame mesen sekachilang avarsai longwangbe Anparta Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphongtin Dipu ke banghot Kaningje tekang sekachilang ahin Ladakh amarsi un anke ke dorpup avarsai bipon popu alamthe kachichak non anta chipapleng thekthedeklo सरकार তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব ভালকে কৰা নাই আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে এই কৰণালৈ তেওঁলোকে ভালকে এটা পদক্ষেপ লোৱা নাই আমি ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ কাৰ্বিআংলং বিভিন্ন জায়গাত সাব সেন্টাৰ আছে কিন্তু এইবিলাক সাব সেন্টাৰতো আপোনাৰ ভালকে এটা ডক্টৰ নাই ভালকে এটা আপোনাৰ কম্পাউণ্ডাৰ নাই যতে টেষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে গাঁৱৰ মানুহকেইটা অসুখ হ'লে হস্পিটেল এটা আহিব কাৰণে ভয় কৰিছে যিহেতু প্ৰথম কিবা অসুখ হ'লে কৰোনা যিহেতু তেওঁলোকে টেষ্ট Bina terang piaphan corona ke so abe po ang theklong lo kapita kopi aphan se ahema soratum aphan pachilang damlong le detlong lapen ghonta thongke pra phwa phisi kithiar pum ke ponke kopi aphan no lasi lahai ang ton penalama puthak prabjen pen Karbenglong mate Assam arada phan klardak alam the paklang ponang jipusi Sarjon Hanse ke hang pasupon কৰিছিলে আমি গম পাইছো তেখেতৰ বেমাৰ আপোনাৰ নিউমোনিয়া হৈছিলে নিউমোনিয়া হৈ থাকোতে আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজত লৈ গৈছিলে তাতে আকৌ ডিটেক্ট কৰিছে কৰোনা পিছতে তেখেতক আকৌ ৰিফাৰ কৰিছে জিএমচি তেখেতক কৰোনা টেষ্ট কৰোতে নেগেটিভ পাইছে কিন্তু নেগেটিভ পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক চাব দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক লগ কৰিব নাই এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এটা ডাঙৰ কথা যিহেতু আমি গোটেই এটা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহকেইটা এটা গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইন মতেহে চলি আছে তথাপিও আমি পোষ্টমৰ্টম দেখা পাইছোঁ যে বেনাৰ টেৰাংকিৰ নেগেটিভ ওলাইছে নেগেটিভ ওলোৱাৰ পিছতে 35 ঘণ্টাৰ পিছতে ডেড বডি কিয় দিবলগীয়া হৈছে এইটো উত্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজ তথা অন্তৰ্গত আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আমি এই উত্তৰটো আমাক লাগে আৰু অকল এই কৰোনা নামতে মানুহকেইটা মৃত্যুতা হৈ আছে বুলি এতিয়া বহুত মানুহে ভয় খাইছে আজি তাৰিখতে আপোনাৰ Karlitang binaterang piapran kedam nangaputhak jong si klardakalam paklangklei pulote radatum ningkache themate ningdiri asonsi dokokku lapen corona ke sole longlok positani hospital long se chelangdam hai abang abedepu ke prabdi ke bang paroku aphai nang than chot pera bang ke nang ratum ka ningsam selo se ko sonji ke lang ma ke transparency ko technology ko pidwai si pilo garas na moji pichor ma mane kapra ngale pidul bom jong se dua ari putang na namni pute a family bon thalo a family tum nam poke tamela so bostu bang thang ta no nam tangara bang ke rasike Postmortem report along jong si binaterang piaphan ahok hak ben kapathi binong polote lake sarkar atum se adai che en beknang chiputa kese amai phur rong phara sangho pachini thusi non hejong arong kachewoi tokbang Chitra Kumar be aphanta a report along COVID-19 kali le pinta Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen COVID-19 dopu kapangdak dera bangke manghumi melu
lasi sarkar atum lapuson kapenchong thap kapenchong thu asai langno prabjen pen ingtonam popisi ki hang padupon abangke sorkar pen da karbiang autonomous council kachariak ke hoi tum men chenglok GMCH authority tum men chenglok himanto biswa sarma ke ai pen chenglok da doko we bangke rada phan la pen gi binatiran pia family famenge lamklar pi vekni pusi tum hin mechune report athike la no jong si lamklar pi pe potang de pena dik pena bangke rada tum labang so ning ki the badat po corona positive la long lok pusame hospital chi pona hidat po hospital le pon butin nge pathi po pusi ma thapo lasi labang so aning ke doubt laso doubtful bangke pahiloji polo tangte government atum bakeja atum donapon itu halam kranang vivek nampo lapen non post halapu arong kachawai jui bina terang pi asopo kani jatengke nilitum hemasar piaphan corona ke so akoiben apranang karmut pidara bangke nilitum mantu neta ning insam thekhe lasi laso puthak aklong pen tarle pamikasi klarda kalam hong an ban pek nangchi lapen adai kedove katumaphan thedung akangsai pi bek nangchi pusi ke hang padopon ni asopo sura singleng no la pen non la pini nitum da kachi song la pen nitum la so thana demand bangela lo je nitum la hemsar pi phanjo ningduk mumi pen kachi boina athe pen nitum demand bangela lo je nitum la da kes kitika paya kitika la so apna la so proper investigation nang la pen la je illegal pen atum je la da so postmortem report atum je bunai le je news reporter Shan Hanse Karbeng Long Live B.Ed College habaha Longley ki riyahot Longley ki pek japan chithi thu setan pin bonta ake minai adim kelang ponke rong karbi jengi hi alongle chengburup aklam alongsi kelang adim pather ponno West Karbeng Long District AMP Hamren Rongsopi Alir Alon Kapadoji Lapen Kacharli Avarsai Kemesan Kapadoji pu Kamathalong Jasimet Bachelor of Education Mati B.Ed College Ahem Kikim Ponjapan Kapathik Along Longley Mimuchot Adim Riponsi Kithir Thip Adimak Long Kepek Pini Kelang Padopontanglo Hamren Rongsopi Angkang Ongdung Rong Kachokim Asar Theatum Chingrum Si Longley Kepek Ponjapan Adimak Long Chepeklang Don Rinti Penangan adim langderapi kemenai lapen rong sopi pen kate boknai rong karbi jeng ing hi pen kapak langdun along le along si ingvai pen B.Ed College ahim kikim ponjiaphan pek ponlo Pini B.Ed College ahim kikim ji adimak long kilang along KSA Hamren aropi pen kapater pi pon along rong karbi asar the jeng ing hi ward number EC ward commissioner Basa Teron Hamren ambinong asar the Soron Singh Tokbi Riso Basa Hemaitimu Somupong Be Arong Asarthe Sodar Be Somupong Ronghang Arong Asarthe Joysing Ronghang Hamren Habe Amekar Bronson Teron MEC Barim Chandra Singh Ronghang Ambinong Amekar Mon Kramsa Rongkarbi Apherangke Mongol Teron Penchenglok Hamphangasong Klembang Photum Chitong Lonsi B.Ed College Hamren Arat Akar Iyalong Karbenglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Pen Mesen Akengkam Kachijor Donapot Akero Piparjerpon Rong karbi asar the jeng hi pen lam theke jai pona tengki B.Ed College ki kim japan longli chi rikre phok pek ponlo lapen jong si longle kinang ji dolang pulote nili phan nangching ki chingbai pulote longle dolang puta pachini Hamren pen Daniel hi Karbeng Long Live Umlapher Havar ke do arada to mapan Mesen lang enjoy kapajun long Japanpura PHE Asai Kampen Primary Water Supply Scheme in Pupiponlo Chinthang constituency kaparo Umlapher Havar ta inglong along ria joini Jasimet kijun alang enjoy joini radatum kenangan aduk donanglo Lapusona porhot kedamtang pai ni phai ingkor rapi arnia bangke Umlapher Havar arada to mapan isi phurkimo along birta kimi asonsi dokoklo Athe PHEIM Prodip Rong Pika Chipaduk Penajok Umlapher Arada Tumta Mesen Lang Ejoyan Ke Junlong Nangji Puajok Umlapher Lang Pi Lem Sadungalong Water Supply Scheme Ahem EM Prodip Rong Pi Arideng Pen Ing Pupilo Kangpo Asai Kedeng Hot PHE Asai Kamalong Asai Khiatum Lapen Chinthong Constituency BJP Asongja Tumta Chitongdung Ulukunchi Pen Himari Rongphar Karbeng Long Live Tovar
kaheno ka chelat ki sungpen nang pajok serak nang jipusi em Raju Tisu lapen Karbenglong Autonomous Council ke charipon ning kemenai abangphu CM Tuliram rong hangaphan kachuningri Korkanthi constituency kaparlo rong itapen sokrakhat borsing kiling arong atowar kaheno par pekajok kidamtang ningkan ko anpenone thedunga kisung chetong nang rentilo athe bangso towar penangan ajar kidingpen kilanga bangka vederajok non ke inghan langbunga josi sai jokje chehelat nang bomno gari ke thekida munji kalisi dangni agari ka chela ja phananta thedung akatora chetong nanglo bangso lama puthak arpu ke do atumalong aphong berta pale data phita non puonta kaselam pipon pedara puthak halada garato ningduk chepaklang ponrenti Korkanthi constituency hawararong Preja matawar kaselam pi kapangjang ponason thotsi labangso atawarta nang selam pipon serak je phansi non kachari ponbom poribartan sarkar aphan borsing kiling aronga soratum towar kacholang mate kachoningri padupon tuhan lang lang phan chorolo nasi laso towar puthak heng nu ke theklong prong lo kadoro sor sitame nasi kidam tang kongres ahut nang thoglo la non la pangbong ke maduta nang lang bang re nilitum han rong sor kido kedam kechelat kisung kan bari khalote nghan longle athak sedam na lapente non ke bang ya sarkar tume al sabak nang lang sonte pusin nilitum chuniri luno nu ciwar be lapente memorandum kita lang paningkup sido lasi ngitum dai lam bang ningsi dolo rong sarkar lasi non bang awar sai ke me aling pusin ngitum ta kaote claim thuko Rot penta. Kabangso akan nang lang le. Ulote ni tumrong sorge anso sesi idug nang lo kisung nang lo aju philo chelat gari motor se lengun he lahai lohi pen rat tumta aning sudung se gidolo nasi aning oi tumta dolo ason tak taksi majok ka sarkar dame lang CM em tumar pudo tumta lahai pen nojar kurira nang lang pamiason te pusi chuning ro Dong muka pan Samsung Inti Karbenglong Live Pini prantam berta kelopon sekang toniklo domethakmi kardom